पाउशदे उम्पम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी लेबानन की हेजबुल्ला लुचिंगबना हमास अमदी इस्लामिक जिहाद की ऑफिशियल सिंगो नगरे पैलेस्टाइनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास अमदी इस्लामिक जिहाद की सीनियर ऑफिशियल सिंग हेजबुल्ला की लुचिंगबा हसन नजरल्ला के युम सकेज निमित्ता उनदुना इजराइल की मयोक्ता माइफाकना लांथेंगनबा नगमनादबा वातानाख्रे हारि हेजबुल्ला की मैकेदगी थादोरखिबा वरोल अमदा नसरल्लाना करम मफमदा हमास की लुचिंगबा नंबर 2 साले अल अरूरी अमदे इस्लामिक जिहादी लुचिंगबा जायद नाखलेग उनाखिबगी हाइबगी अकुप वरोल दे फंगदोकिदे सुमनगी लेबानन की मनुंगदा उनतुना वरी सानाकी हाइबा पाउ खक्तमक फंगदोरगली हेजबुल्ला की लुचिंगबा असना मपांग ओइना जातमिनारिबा पैलेस्टाइनियन मिलिटेंट फाक्सन नानी की लुचिंगबा सिंग उनादुना वरी सानाकीबा असि हेजबुल्ला की मैकेदगी लेबानन अमसुंग इजराइल ngam नुक्ति नुमित खुदिंग इजराइल लानमिना खुद थोकना लैबा मरगसिदानी मरमसना हेजबुल्ला अमदी हमास के लुचिंगबसिंग उनदुना वरी सानाकीबा असना इजराइलना हमास गा गजादा चथरिबा लान असिद अतोपा लानफम अमसु हांगदोरकबा याबगी थाजबा अदु हेंगतलाले हारिबा मिलिटेंट ग्रुप अहुम मसी एक्सिस ऑफ असिस्टेंस हाइना खंगनदुना ईरान इजराइल थेंगनबा खुलाइगी मतेंग पीरिबा पैलेस्टाइनियन लेबानिस अमदी सिरियन सिंगे अपुनबा बॉडी अमा ओइना उरिबने मिलिटेंट ग्रुप अहुम मसिना हौजिकी लुरबा लान की तानफम मसिदा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस न करम थौदांग लौरगा हौकिबा अक्टोबर 3 दा हमास न इजराइल की मथकदा ऑपरेशन अल अक्सा सथदुना इजराइल मजा लिसिंग अमगा चामरी हेना हातुना हौकिबा लान असे मदौ करमना माइफापा यागदगी हाइबदो खनाकी हाइरे हमास न कंट्रोल तौरिबा गजादगी हेल्थ मिनिस्ट्री न थादोरकबा पाउगी मतुंग इन्ना इजराइल गजा नोंतक्तगी बॉम हाइदुना लांदारकबा असिदा मियोय लिसिंग मंगा सड्रेट मरफुद्रा मथोय हौजिक फाउदा सीग्रे सीखिबा अयामबदी मिसमनी हना फंगदोकले नरजला अमदी पैलेस्टाइनियन मिलिटेंट लुचिंगबसिना नमित खुदिंगी ओइना हेजबुल्ला अमदी पैलेस्टाइनियन लुचिंगबसिंगी मरकदा पाउ फाउनदुना पुना लांथेंग चथमिनबगी मतंगदा यानबा अमा पुरखरे हेजबुल्ला अमदी हमास अनि असि मतम ग्यागी ममांगदगी जॉइंट ऑपरेशन रूमगी सरुकम ओइना लोइनदुना लाखि मखोयनी की अपुनबा वर्ड फोर्स आइबा ग्रुप अमा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्डना खुजु खुलाई पीथदुना ऑपरेट तौदुना लाखलिबने मिलिटेंट ग्रुप अहुमना उनखिबा असला लेबानन की इजराइल की ngafai लेबानन दगी इजराइल की ngafai लानसिनदुना मतौ करमना लंदा सिनगदगी आइबगी मतंगदसु खनाखि हारि मरगसदे इजराइल खुद हलकबदगी लेबानन दा हाउजिक फावदम यु यांखैगनि थोय सीखरे सीखिबा अयामबदे हेजबुल्ला की लानमी सिंगनि मसिदा मिसम मरिसु यावखि हना रॉयटर्स की पाउगी इसाम अब्दुल्ला ना फोंदोखरे पोकपदा ngairiba angang nufi yauna miyoy yankhai junta lanmina kha thangba Myanmar da fajinkre junta की आउटफोर्स अमदा लोकल पीपल्स डिफेंस फोर्स न लंदा सिलोबगी लमन खुंबा ओइना म्यांमार की जुंता लानमिसिना पोकपा कोइद्रिबा अंगांग अमदि नुपि यावना खुंजा यांखै फाजिनोदा थमग्रे हारि लानमि की मैकेदगी मखोइना फाजिलगा पोखिबा मियोय खरा थादोख्रबसु खुंजा खरा दि हौजिसु खा थांबा समुद्र कोकमान की लमदम टेंथारी द फाजिनदुना थामले माइक टाउनशिप की मियोसिना फोंदोरकबदा लानमि की मियोसिना खुंजा सिंग फाजिनखिबादो पीडीएफ अमदि जुंता लानमि की मरकदा खुथोंगनाबदा जुंता लानमि किया सीखिबगी लमन खुंबा ओइना बिजम सिंग फाजिनदुना थमखिबनी हौजिकसु खुल दजंगदुना मिसम फागतपगी थबक लेपतना सथरि हारि जुंताना फाजिनखिबा खुंजा सिंग अदु टोने बायोगी खुंगंगदगी अयामबने फाखिबसिंगी मनुंगदा इमुंग अमगी मियोय पुलप पोकपा कुइद्रिबा अंगांग अमदि साजेनबी ममासु यावखि हौजिक फाजिलुबा खरा थादोरखरे खरा अमना फाजिनदुना थमहौरि नौना फागतपसु लेप्रि हारि मिलिटेंट ग्रुप सिंग ममांग चेउलदा टोने बायोगी लेबा जुंता लानबी की फोर्स मदा लांदाखि मस्टर पीपल्स डिफेंस फोर्स की कंपुन आउटफोर्स अदु लौसिननबा होनाखि अदुबो जुंता कंपुना आउटफोर्स अदुगी अकोइबदा लैंडमाइन किया फोमदुना थमलंबदगी संगसिनबा ngamखिदे मसिना मरम ओरगा मतम चांगना खुथोंगनाबदा नोंमै मरु लोसिलकपदगी पीडीएफ की कंबु अदु आउटपोस्ट अदु थादोलगा लाखि एटेगस पीडीएफ की मैकेदा ड्रोन अमा अमांगदा थोखि थौदोगसी थोग्रबा मतुंग जुंता लानबीना खुंजा सिंबो येंगनाबा अमु ओइना लौदुना फाजिन पुनसिनबा कया चाथादुना लागले अदुबा मिसम सिंदो ओनसिनदो खुद थारकबा असिना मरम ओरगा जुंता की मैकेदा चाउना अमांगदा थोकबा नोंमा की हेंगलगले नकल अमदा इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर ना यूएन चीफ एंटोनियो गुइड्रेस बो करंबा संसारदगी लाकपनो हाइदुना चाइख्रे इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर इली कोहेना यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुइड्रेस बो इजराइल गाजादा लंदाबगी मतंगदा फोंकिबा वफम अमग मरी लेनना करंबा संसारदगी लाकपम योनो हाइना चाइ थांख्रे
Gaza Israel Miyobaki Hak Kongong Duna Misam Singi Madakta Landaba Yauna Malem Gilona Yadaba Tabakia Satare Hana Fondo Kiba Wafam Yaning the Fongla Duna Kohena Hamas Israel Gimisam Kia Minungsi Haidana Hatok Biba Matamatuda UN Secretary General Asi Kadai Lirobagi Hanhanki Masigi Madung Kohena UN Secretary General Asi Tongano Unatuna Mifam Ama Pangtuk Naba Torang Torumbadu cancel Tauki Goidreski Makedagi Israel na International law violate tawduna Gaza da attack sathare attack sing asi leptuna Gaza da humanitarian tengbang piba yan kadabani hana phangdoki Russia na US da nuclear gi wari sana dringai yang thina ba loisin kadabani taksin kre Russia gi mege de yum sagashan mita US na nuclear arm control gi wari sana ba makha sathana ba thangalak pa wapamadu taramno gi tawbata nuclear gi khulai an thanana ba wari sana ba si Haudringai mamang da Washington ki maike dagi Moscow da yengthi pagi thausil ama lairi badu han hongdok pa sangi Washington ki firebasi hongdri phawbadi Russia na nuclear ki wari sana ba asda yaba biroi ana phangdokre US amadi Russia ani na sangnai na lebak amagi nuclear facilities sing da yengsin ba yahanduna Aroiba treaty ki makha nuclear warhead akangna masing thambaya na khibani adwa Ukraine ki lan ki matang de February tha da Washington ga ungkanarak padagi Moscow na US ka tawna kiba treaty atu suspend tawki Russia ki deputy foreign minister Sergei Ryabkov na phongdorok bagi matungina Russia na US ki maikai dagi nuclear ki wari makha chathana ba proposal ama tharak ba du phangle adu wari sanaba si aujiki oinadi oithokloi United States na strategic stability amadi arm control tawna ba wari sanasi hariba asida Russia bu malem gi lepak sing dagi tongan tahan na ba honari ba du han hongdok pasange US ki miyang da hong ba yaw da wari sana bagi artha thokte Russia da US na yengki bagi miyang yengliba mai kai wari sana ba asi satharoi Russia da US na yengthi bagi miyang yengliba makai wari sana ba asi satharoi atuma matam da Russia na US ki proposal asigi matang da paukum ama piragani haire nakala madana Israel ki air strike da Gaza da UN na mating pangba bakery thuwaikre miyoi tara sikre handak da UN agency na Yam supply tawkiba bakery ama yum sagashin mita Israel gi war jet ama attack tawkre hana Palestinian official amana phongdokre Gaza da Hamas na salaiba government media office gi head Salama Maruf na tadorak pasero laman haiki United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugee UNRWA dagi yam supply tawwa Central Gaza da leiba Al Moghazi refugee camp da amakhak leiba bakery Israel na attack tawkre Israel ki air strike atu da bakery adu mafung phana mang takhan khre amasong akoi bata leiva yum mayam thugai khre mioi tara sikre amasong atai mayam sokhre haina maruf na makata na phongdoke anova crime na Israel na bakery sing amasong kaithel sing mamang da citizen sing tinbada thawaina target tawi haibagi anova praman pire haina so maruf na haiki mang na haiki Israel na kudum chandona thamriba Gaza gi miyam da mang takba hangat hanna ba amasong Tangai fadana mathau taba amasong hingbada sangba pumba phangandana ba honare UNRWA na Toukhre Phibam bakery kunga mari ki manungda hauzik mari khak salari amasong miyamda bread phangale thawfusin bagi ab pitrabadi bakery amana mitkhani ki manungda thonglo laba yai ana UN gi organization singna phangdoke masagi lamda lanjaina raba miyoi am bachana thakna ba polam sing wat pana maram oiraga nomada sara am chari haina UNRWA na report tawke October dareta Hamas militant singna Israel da rocket lising kya kapsintuna amasong Israel gi lamda fighter sing changchinduna khanghaudana attack dauki makoina miyoi mayam amaso faraga Gaza da poke madugi pakum oina Israel na Hamas ki mathakda air strike le palaitana chathari amasong matung amuk hanna tawdana bacharak pinana ba makhal makha kya gi thorang sing paikhale Israel na Gaza strip da ising mai thaw amasong atai tangai fadaba polam sing pusinba pomthing thingduna lagli Khwaidagi novo official statistics ki matungina lana sida sikiba Palestinian lising taruk samangani fuga taruk sure amasong lising taraga tare chamri kunthraga mapan sogle aduga Israel da yamdabadam yoi lising amaga chamri sikre haire Israel gi air strike da Syrian lanmi nifan sire taret sogle Syria ki kharam da liva Dara province da Israeli forces na air strike taruk pada Syrian lanmi nifan sikre amasong taret na sokre hana paugi sourcing na haire Syrian sarkar chalaiba fauge agency sanagi report matungin Israel gi air strike adu
ngasi ayu angan bapung amaga minute nifu ga manga chatpada Syrian military target sing da chatharkibani haire mamang da Israeli military na phongdokhiba matungina ngamkhai wangmadagi mortar amasong rocket kapsilakpadagi fighter jets in the military infrastructure amasong mortar launcher sing da air strike tawki ana phongdokhi Syria ki makeda ki rocket kapsilakpadagi Israel Defense Forces IDF ke fighter jets sing na Syrian army ki infrastructure amasong mortar launcher sing da attack tawki ana IDF na social media X da thagat kiba post amada phongdokhi mamang sayul da IDF na phongdokhiba matungina militants in Israel da attack tawbada Syria na support tawi haire Israel ki number 1 yengnaba Iran na Syria da khulai kya honjilakpa maram na haukiba nomaijing nomita so Israeli forces na Syria ki capital Damascus amasong Aleppo da laiba international air force da missile attack tawke Israel amasong Hamas ki marakta lan kya thoklengai talaga sida atopa laibak gi attack tarokba tarabadi Israel na akan action lakut kani hana Israel ki defense minister Bob Garhan na phongdoke nakalamadana Israel ki lanmi sing da Hamas ki sunung system na asauba singnabaki masak oigadawre Gaza Strip the ground attack down the Honariva Israel Defense Forces IDF na Hamas terrorist group ki angakpa fangna sandokpa Surungi network asoba singnabaki masak oigani aina thajari Surungi network asi Hamas ki militant gi jamna maruiba mateng lorfam mamasung masidagi thoraktuna Israel gi lanmi sing jamna thajadana attack down na bagi upai oiri IDF na thijan bagi matungina kilometer samangarom paksanba area da Hamas ki surungi network lising amaga sahum lai haire pethibida khwadai chawba surungi network ase lanmi sin da singnabaki masak oigani habasi IDF na khangle haukifa tang dare da Hamas ki terrorist sing na Israel da landaba matam da makhoina faraga pokhiba mising surung sing da thamli hana thajare masigi surung sing ase meter ani da mak wangba masung meter ani da mak pakfana ayamani haire Surung sing asi ilai na thugai phangam gadaba bunker was bomb sing Israel da marang kaina lairi aduvo Surung sing asi mi kungna tawal lamdam gi makhada hutpa marna asingum bom thadaruba matamda misam da jamna thina di sogadawre Experts sing na haibagi matungina Israeli military asi surung sing da lan sokna bagi dambak ningthina train tawraba amasong masigumba lan asi da pethibi da khwaidagi heijengba force ne haire Surunda lan sokna wa haiba akanaba unit sing IDF da lairi Makoina surung sing structure khangdokba ngamba sensor sing su sinari masigi matakta surungda thajindana mi leiraba laibra khangdoktuna matugi matungin action lakot pangamba Robert Sungchu Israeli army da leire UN gi meeting da Sasbar gi wafam reject tawraduna Israel na Hamas mak daghan gani hana amuk hana wasakre United Nations ki awang batha gi mifam amada UN chief Palestinian sing amasong laiba kyana Sasbar tawnaba appeal tawda Israel reject tawradana terrorist group Hamas pura mang takhan gani ana amuk hana wasakre Gaza da song riba lana si chumna gi lana te ningkha tamba malem gi lani hana su Israel na phangdokre Haukiba tang tare da Hamas na Israel da kangfal samudra hamasung atia da gi attack tawdana miyoi lising amaga samri hatkipa gi thawdok matungda Israel na Gaza da khut hariba asida sangman halwain afel tawrakiba amasu Israel gi foreign minister Eli Cohen reject tawki Angang masa hatokpa nufi rep tawwa masong mai tharaga hatokpa angang masa manga kakthataga hatokpa asigi mayokta pakhum pibada sangmanaga doribasi karino haibiyo haina Cohen meeting adu da hangke Aikoi tumna hatokani aikoi muthatkani hana wasakba kanagumba amaga sesbar tawba haibase kamdongna yagadoribano hana sumhangna hangki Haukiba October gi tariat ki paktakna mi hatfa adugi mayokda sangmanaba pakhum haibase Hamas gi iroi loiba fighter ama fawut tumna manganba asine Masiki extremist group asi anoba nazini Hamas mamang takhan ba habasi akoi gi hak hak tana te masi akoi gi thaudang amasuni hana Cohen haiki Haukiba tang tare gi atega du extremism gi mayuk tamiko mikap thok laba ningkha tamba leibak singda audok ba mani mikap thok nana ba ningkha tamba leibak singda audok ba amani Hamas maiti ba pina na ba gi tamak saukhala ba leibak singna Israel gi tamak lepi hana Cohen haiki ngasi Israel na wa ba tari du vo hayengdi Hamas samsung attacker sing Nongchup lebak sing dagi hokdona mipung khudimba ke thonganda lakani han Israel gi foreign minister asina haiki Gaza gi awang thang basaruk tale iba miyamna kha thang basaruk te yamna thuna sangjin rabadi makhoi terrorist sing oina uragani ana Israeli government warning tawkhre komja lising ani tare da Gaza bo suni Hamas na control tawsin ki badagi Middle East ase political gi mai gi sing amada lairak baga pangkhak oina laglibani State of Israel butumna muthat pa masung
Jewish miyambo paktang na nahat pagi agenda amaguloy na sahi kaya lisangsin na Hamas na lamdam mo miyambo makoy kaya pambamongda saan ba jana na pamongda brainwash tawto na laki bani. Thazigi tarit na marib na una kipa Sathiba tawto gado Hamas na kangawdo na sa thagipa landa amoy na pangtoki bani. Matangas na hanglingay wari pa yam na maru ipa uwang na. Hamas na karigidamang Israel na Yom Kippur War October 6 to 25 ta mai pakibagi jangkai suba kumon amasung kumza lising amaga sampan umpudra humdogi mari suba Arab Israeli landa mai pakibagi celebration pangtokliba of October thada landa adu sathagibani haibasni Middle East the maratapa Phibam lakanana bagi drill sing thugai duna Israel gi matakta kari gidamakta asigumba landa sathagibanu haibasuju atopa maru ibo wahangni Kumza lising amaga sampan humpudra ni fan gi September taraga dareta matamadu gi US President Jimmy Carter na watem don isipa masong Israel gi marakta Camp David Accord haina khangnaba framework for peace in the Middle East haina mingthon ba peace agreement na mapurakibani Kumza lising amaga sampan marfudra humdol gi October kunga daruk da Israel na Jordan da peace deal ama yana don Jordan Israel peace treaty korek pinagibani Palestinian gi Gaza da khutan bagi attack zatharaduna Israel na Sribatuta lehriba miyosinda Hamas hostage sing adugi matangda thaba pangthokpa yawa I pau pirkna da babel Toukhre hostage sing adu rescue tawna bagi pau pirakpa miyoy khutamakda Israel gi military na sel Aroiba masung makhoi bo ngakthokna da thajawa pigre Israel gi matungin na hauzik hostage sani kunrom lai hariba Hamas da akan ba warning amada Israel Defense Forces IDF na haigre karigumba nakoi gi aning ba adu santi da leiba masong nakoi gi angang sing butungi hena phaba ama ohena na bagi oina di khudak da humanitarian oiba thabag adu taw amasong nakoi gi mafam adu da thamliba hostage sing adu gi matang da aseng ba amasong kanaraba I pau pirago nakoi amasong nakoi gi yung gi damag security pi bada Israel army na khwai gi thak wangna honagani habasi aikoina nakoi da thajaba piri nakoi na sian giri wat amasu fangani aikoina mafung phava aron badu nakoi da guarantee piri hana pawado pirage khan bamyu kutima ki damak paw pirak phanggi marik sumba sing piraduna Israel gi military na haiki like hagi attack tawani ana ki halabaso Israel attack adu gi matamadu hauji phaw lak toktre Gaza da laimai da landana bagi sab chana ba matam adu lemna na ba Israel gi politician singa IDF ka wa khanari hana chief of staff na haiki Israel gi sukna gi thafak ama khaklai madudi Hamas maru fangna modat pane group adu maru fangna motat triba fawba thabagadu lephiroi thabagadu mafung fana pangdok triba fawba aikona lefa dawroi an masigi mamangda Prime Minister Benjamin Netanyahu na haiki US President Joe Biden da Gaza gi lemai dagi landaba do thengdana ba Israel da taksin gatra haina hangbada mangna Israel na makhoi masa ki warep sing lawjagani haiki Gaza isip ki Hamas authority sing na October taret da Israel da akan ba attack chathagibada yamdabada miyoy lising abu samri sikre miyoy chani kun hena hostage oina pukre madugi matung hausik phawde Israel na Gaza da chatharakiba akan ba attack sing da Palestinian angang lising ahumlom yauna lising taruklom sikre China Pacific security ki matang da khanagre US President Joe Biden amasung leibag asida chawkhat ama lakliba leibag asida khongchat ama lakliba Australia ki PM Anthony Albanese na Maritime amasung Cyber security defense ki batang da khanakre China na lokalagliba strategy ki mari leina na nakal ani ki barakta wata na bagi manung chandalu singba arina una duna wafam sing adu ki matang da khanakhibani Australia se Pacific ka US ki maru eba misang ni PM Albanese ki khongsa do Middle East ki crisis cancel lingai manung da pang thoklibani Magatarakwa atop Manipur gi pau kharada Manipur lenga na relief camp da leiriba singi lupa gro 6.13 kai thokle se minister Thadaruk henjalaklava kanglup ki irang asina maram oiduna lanjenarak tuna relief camp singda sangjafam lagduna leigiba miyoy lising hompuga mathoi chahmarfu ga tare ki sel gi tyangbang oina lupa gro lising daruk sama kunthra gani fan kai thokre ana se minister an berena fangdokre se minister na hana tutor hana khangramba extra thadorokpa serol mada mayuma kai thadukna relief camp da sangjafam lagduna leiriba miyoy khotemakda thasigi kungamari da district commissioner singi kuthangda lufa Lising ama sel ki tyangbang oina fangaduna lagli tyangbang ase relief camp sing da leiriba miyoy singna ningtham tha da ju changsilakpana masa masa gi firol amade atai mathau dawa polam sing leibada khara da oirabasu mateng oina ba pibani haike se minister na makata na phongdo khibada relief camp sing da hausik leiriba miyoy
लिसिंग हुमफुगा मथोय चहुम मरफुगा तरेट असिदा सेल की त्यांगफांग फंगनबा डीसीसिंग की खुदांगदा अपुनबा सेनफम लुपा क्रो लिसिंग तरुक चामा कुंथ्रागा निफान थादोखरे स्टेट लेगा कसना फ्रुप के खेनबा थामदना इरांग असिना सोगलबा मियोय खुदिमक्ता मखातना सेल की त्यांगफांग फंगन की कनी हाइके लोइना हौजे हौजे तोंगन तोंगन बा रिलीफ कैंप सिंग लेरिबा अपुनबा महिरोय सिंग की मनुंगदा चादा मरफुदा निफान दशमिक अनि निफान की स्कूल सिंग दा मिंगजल्ले एजुकेशन एस डिपार्टमेंट रिलीफ कैंप खुदिमकी नोडल ऑफिसर अमम हाफगा लोइना कंट्रोल रूम अमा हांगदोक्तुना हारिबा महिरोय सिंग असि की मथौ ताबा डेली डेटा खोंगटपगी थबक पाइखली हाइके नकल मरोमदा इम्फाल इज द अफ्रीकन स्वाइन फीवर की अकनबा जैक्सन थौरांग सिंग लौखले अरुण कुमार मणिपुर दा अफ्रीकन स्वाइन फीवर फ्लू सांदोरख्रबा मथों इम्फाल इज द अहान बोइना लाइस्रम नंदलाल कौवा कांगू सिंजिन द लेबा मियोय अमगी ओक फार्म दा अफ्रीकन स्वाइन फीवर की केस थेंगनबग लोइनना डिस्ट्रिक्ट असि ओइना मखाताना ओके लाइसदा जे सांदोरक्तना डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसों वेटरनरी डिपार्टमेंट खुसमनरगा अकनबा थबक लौखले है वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट इम्फाल ईस्ट की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार फोंदोरकले जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार का अखोई की पामी की उनरुबदा मांगनाय इम्फाल ईस्ट की ओइना कामु सिंजिन लेबा लाइस्रम नंदलाल कौवा मियोयमा की मयुमदा लोइबा ओक्सिंग द अफ्रीकन स्वाइन फीवर नारे हाइबा कन्फर्म तौबगा लोइनना थाहसी तरागा तरुक इम्फाल ईस्ट एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर अमा थोकदुना लाइस्रम नंदलाल की ओक लोरिबा मफम अदुदा इफी सेंटर ने हाना लाउथोकपगा लोइना फार्म अदुदा की किलोमीटर अमगी अकोइबगी मनुंगदा लेबा मफम सिंगदा इन्फेक्टेड जोन किलोमीटर तरा की मनुंगदा लेबा सर्वेलेंस जोन अदुगा मसिगी वांगबदा लेबना फ्री जोन हाना खाइदोक्तुना सेक्शन थरोंग लौखटपा हौरे मरगसिदा इम्फाल वेस्ट की मफम मंगादा इफी सेंटर लाउथोकरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगन तोंगन मफम मंगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर की इफी सेंटर नि एंड डिस्ट्रिक्ट असि एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ngasi सेरोल मथोक्तुना खंगन खिपग लोइनना सेक्शन थौरांगसु लौखटपा हौरे इफी सेंटर ने हाना लाउथोक्रब मफम सिंग अदुदी लिलोंग चाजिंग ममांग लेकाय कोंथौजम मनिंग लेकाय लोइतान खुनौ लोकेर अमसुंग साइरेन खुलने अदुगा इफी सेंटर की किलोमीटर अमगी मनुंग लेबना इन्फेक्टेड जोन अदुगा किलोमीटर तरा की मनुंग लेबना सर्विलेंस जोन लाउथोक्तुना लाइजर असी मखातना सांदोरकबा थिंगनदबा थबक खुदक्तगी लौखटनदबा खांगनख्रे अरोइबदा कंटेंट सिंग असि की मरउइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमखाना थागजरि